kanisa cia Vilingi wa Mauvoo. Nina wikwatio kana weekendi waku withiwe wi wa kwaila nienda kukethia na ndiutho cha kiokoni cha umundi alani matuku 23 mwai ni wanyanya mwaka wa 2021 wa mukata nienda ukuthocha tukwatianie imwe kumayu ginya muthia wa Vilingi wa Mauvoo na ingi thino wa kilungu cha amuka nyeni so Faith Mackenzie wa mutunga twatie thino wa Facebook Mutongoi TV, YouTube ni Mutongoi TV official. Tuyambieni kana chama cha Wiper kitongwewe ni ula wa munini wa Musumbi Dr. Stephen Kalonzo Musyoka nicho kisikieta chama kila kina utayo munene ukambani mithenyani mivuthu mivituku nikukusiwe ngusanisio kati wa atongo ima chama cha Wiper ukambani na alame mulengoni wa munini wa Musumbi Dr. William Ruto kona ni akana chama cha UDA kende na kwikinya muno ile mbetani ya ukamba kilato kwetela kuona ni ula ukwidhi wa ayatiwa muno ukambani kati wa Kalonzo na William Ruto tuelekele unyubanini wa mwaka wa 2022 Joseph Kitheka nutumba sienge wa isu ko kumana na ngusanisio cia thukumima matatu musine watala nisia kusewa kwi munthi ithoko isi ithi cha muthenya wa kana kuma ciambia ovala mavisa ma polisi mane wa mumu wa kuveta mavia lelu ni mavia lame kuthiwe vana thukumima matatu kavindani kala mevingite lelu wa kuthi na indi musiaise witu nutwetia uwekio nundu wakubula na kwa mawasya tuende yani kana ndongo ya kakaunti ya Makueni Rose Museo ni wakulia aka alame kwenda iwilasya uteti mwakani wangilile na miongwele na ile mavikiye na kuikithia ni makwata kisomo kila chailite kumatonyethia kutongoesya enenthi unduvailite Rose Museo anenie maundu acha thini cha kuminukilia maumanyisio kwa atongo imaka chamani cha Wiper kuma isioni si kibabukanio va Kenya. Daniel Mongela na inge wa kwa withianu. Tuende yani kana ndongo isia kanisa kuma wote kauntini ya Makueni ni siatungia muvia wa koti kwa kuvia ya itheka mubango wa kubindua katiba kwisila walanioni wa BBI. Kungi ndongo ya nzama ya makanisa Bishop Timothy Ndambuki ni ukulilie ndongo isia makanisa siekethie kana siekethie ateti kwete nduthi sia thini sia mathiko. Caleb Chalo nukutuelesea. Kwi wachumo wa mbeti na wakoti wotwi kana court of appeal kovya ya muswada BBI theka ndongo isia kanisa nasio nisiuma maoni mo kanisa wa Gospel Campaigners Fellowship va wote kana GCF na vala ndongo ya kanisa wote itasosi whether ya seti usindi kana gosindwa indi nitambie sio ya koti usu wotwi na kwasya kana ni saa cia ndongo isio nthe kukwatana na kosisia maundu alame ovini ya ndika na meona masya ndhi takwa mawia wa corona mevo maundu angi maingi tuikie kana high court ineo sawa court of appeal ineo sawa na maundu asu tuirest na tuyaka tuende na kwaka taifa na tuende na kwaka misitu biashara situ tusomilisiana atongo yetu ma siasa ni magole kana maunga cha maitu tiko kitalije tigene na mulengo wa alama na baluki na alama na si kwa hiyo muna si hivyo nde tamdi na tambai nitu simbie anatoa simbo so toselele kwa tuisoka be na tuida na pesa hizo watu wako kita kesi no koti pesa hizo tuitunge binwa kukitana mwo na kulia kusoma sema sito na tipa dike na kemwene kivila wanzama ya makanisa va Kenya NCCK Dr. Timothy Ndambuki akinena nthini wa kanisa munene wa IBC masaku ni wasio tu wa koti ni wonengwa ndai ya na vala wase BBI inayona sindu nzeo inde ya eto kwanzie leta ilite na nundu ni mweao kwasiu mweao uatiwe onakwa ni ase mweao uatiwe na endi pamwe no koti ni tutaiye tusisie thina wa BBI tia BBI thina thoku thina maundu maingi maseo lakini thise ilendelesiani measia iye yitwe katiba zisile muomoni na meiwa meselio muomoni na muomoni ona nundu tu 2022 ni bikie muomoko katina watu anyubana oyengi Bishop munene wa makanisa ma IBC lembetani ya Afrika yo milioni wasiwa na kati ni wakulya mbungezi cia miswada imwe na ile kuwa upinzani na kwema kuunenga mwana wa kwithikiwa nthini wa serikali
lakini tutanamba unyubana 2022 kwe maundu mebata maile usiwa ni parliament. Undu wambe wa usiwa ni parliament ni kana muswado wa siaula wa sinda o siasa ubya sidikali eweka kindu chuni choki mweke etete thina na no choki unoni emyaka esu 10 twamina ndo ma Kenya tuteka maendeo nundu be andu meiwe bio box cia ikuru bio box mbondo na yisu ne kikena kithiomo cha andu ma siasa na kuwe wa bio box ai bio box ne gotilwa musala ne wazia bendela ne wazia ngali nzeo aye instead matunge muswado suko parliament esisie etungie opposition nikaenda opposition ya tungiwa opposition niyo kana upenzani ni mwandu meba meitho yala onzu onala mebinya na yawete wikasie serikali ikuyandu mayonesa. Mutongo TV kuma ba wote kaunti ya Makueni kanisa ni wa GCF. Ndi ripoti ya Vilingi wa Mauvoo neta wa Caleb Chalo wa Mutunga. Tuisiokea ngewa yitu ila tuambise na yonikana chama cha Wiper kila kitongwewe ni ula uwai munini wa Musumbi Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka nicho kisikie ta chama kila kina uwatei munene ile mbetani ya Ukamba muthenyani kana mithenyani mibitho mibituku ni kukusiwe ngusanisio kati wa tongoi machama cha Wiper Ukambani na ala mengalikoni ya munini wa Musumbi Dr. William Ruto kuona ni akana chama cha UDA no kiende na kuikinya muno ile mbetani ya Ukamba kila tukwete layu ni kuona ni ula ukwithi wa ayati wa muno Ukambani kati wa Kalonzo na munini wa Musumbi Ruto tuelekele unyubanini munene wa mwaka wa 2020 na ile Joseph Kitheka nukutuelesea itina wa usakwani munene ula watoi mwaka wa 2017 chama cha Wiper na kila kitongwe ni Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka nichosie ivila kauta nthini wa mbunge nene na mbunge sia kaundi kumana na kiuyu ni kinu kiuthini kana mutongwe wa chama cha Wiper ni wowe na vinya vyuva Ukamba kavindani kayu mutongwe wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka niwe yumiliti na kutangaza kana nonginya edho 11 usakwanini ukite kwita kivila cha Usumbi at 60 something my friend. If I don't run now, when do you expect I will run? Because some people can come and say, oh, okay, Steve, support Raila Odinga, okay? Support Raila Odinga for the third time. Yeah, atafanya tu one term. I've heard this story before. Kwa ivinda yambe vyo Kalonzo niwende na kuonekana aikwata uvinga ni muvyu kumakula kwe monini wa President William Ruto. Kalonzo na kenu humility sanzu na kutangaza ndesa udhukuma na monini wa President William Ruto unakwidhi wa ndongo imwe va Ukamba tasidi yitwe imwe sova AKO. And our coalitions are open. In fact, I want to invite Ruto. Tunataka kuanza kuongea na wewe hata. I'm quite sure Mheshimiwa Makao, because nimuuliza Mheshimiwa hii maneno uliongea. Na kama uliongea ulipatiwa idhini na nani? Because chama kina mpangilio wake. I wish you all the best Mheshimiwa Kalonzo, and I wish that the coalitions no coalizina na ndwalangi strong mokoso Usumbi wa Kenya. That is my very honest wish from my heart. Tutua ndinwe bubu wa mwaki. Yes. Mheshimiwa Kawando kaambieni kuatane na mikola ya ungei wa pesa sia Kenya. Na ndio nilimwambia ndugu yangu Kalonzo, nikamwambia Kalonzo, mimi nimekubeba mabegani miaka 30. Ela mugeze iwe ndiko wa kithui kya wathe neki iwe bwanozu. Ruto na kenu kuonekana ambe iyo likangomeni sia mutongwe wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka umandaundo utono kwa tamba unimbai iya Mukamba kwelikana kana maundo ama ende na kwikika kwa evinda imo Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka vuetina ainenia kwa mwingi tawatangasie kana wendi wake ula munene vyo takwamba kumusinda munini wa Musumbi William Ruto. We congratulate you that you are chairman of a political party. We wish you well. But if we defeat you, you'll be most welcome to join your brother. Because defeating you, we shall. Defeating William Ruto is my #1 priority. Nyinyi kama mpango yenu ni mtu anaitwa William Ruto, mutakwama. Tafuteni sera kwanza
na mutafute chama na mutafute candidate ndio mkuje tushindane na nyinyi. Lakini mkizunguka vile mnazunguka, mwisho mtaenda kujiapisha pale vile ule mwingine alijiapisha siku hiyo ingine wakati tumewashinda. Mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na kwatini na tongoi angi kusavya ngwatanio imwe ya kiuteti ya oka kwivanga mbeosa kwani munene ukite. Munini wa President William Ruto nake ethitwa ayonekana kuthekia ngwatanio ya oka ayasiakana alama misoveti mahiku iyelewa mo ene. It doesn't matter how many meetings you have. It doesn't matter whatever coalition you build. There is already an alliance of the people of Kenya that have said we will engage in an economic revolution that will make sure that every Kenyan has an equal opportunity in our nation. Na chama cha UDA kionekana chambiye kulikava ukamba igwo no nitutende na kwanisa requirements cia AIMBC kwiteni nizo kwithe anite the one office every constituency nitu need office na if possible kila bandu kila ward tithe we no office nikenda withe tivika 2022 ithite compliant ko tiugite ni ndwa kwithe atukie bedroom kwete kauka na chau. Ruto ni withitwe ayonekana kumatho cha atongo imeke vathokoni kumava ukamba uthimusini kwake kuya Karen Ilovi na ala methitwe mayathana kumukwata mbau. Atongo yana moni manoneki kumutula muti mutongoi uwa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka mayasia ethitwe endongo yambai indi imbai ya isaunika. Kwa sababu watu wengine mtu anasema mimi ndio neighbor yako, mimi nyumba yangu iko karibu na nyumba yako. Jesus Christ himself explains in Luke 10:30 who your neighbor is. Ukisoma ile utajua watu wanapiga panganga, hawa hapana majirani yako. Utapata watu huyu William ni jirani yetu zaidi kuliko hawa watu ambao wanajiita Ukambani. Iza your excellency saya kuambiana ukweli na wewe na Kitui, kusema ukweli between Ruto na Kitui imefika. Unajua kuna wakati inafika mpaka msichana anawacha kujificha anaambia wazazi. Kijana anawacha kujificha anaambia wazazi. Wanaanza kuongea wazazi wakiwa wapi? Watu wa Kitui na William Ruto tumefika wakati ya kuja hata maneno wazazi wakiwa ndani. Hatufichi wa marriage. Ningewa ila yeti mutelemanganyo munene va ukamba ichina watongo ikauta kumangaliko ya Kalonzo Musyoka na alamo mkwata amba umunini wa President William Ruto kwithia na metho kwa metho cha thini kimo cha mathiko na kwenda uthima na vinya waki uteti. Heshima ni kitu ya maana na ni mwikokoke na huyu anasema kila siku hao wanaenda kushikana ati watafute nini president. Yeye anasema hata shikana na mtu mundu sio tendo kwata na ndo alangi ya mwamunenga kibila akakwata na nenyu. You see, we have been talking about unity of what? Unity to do what? Let me tell you, don't tell me there are no other resources. There are resources. We have a CAS here, we have minister, we have functional government, we have a county government. So don't come telling me about Wiper Party to unite. Nzungia. Mundu langu wanabai nzungia. Me, I'll come to where you are seated. Tinya ame ukulie mwileo binja hiki. Answer me and I see you. I'll come there. I'll go there. Party siasa. Na ni sisi ya Kristo. Kambas are Christians. You cannot make it on your own. Cha kimwe kiyuanda. Aya, niendani mwite utango yomo itawa aluale karibu sana. No, please. No. Baito. I just want them to bring peace. Now the injection is over now. The injection is over. When I call the boom. Yukila chetele toni usakwani ula wotele uroigo kuya wodini ya nguma sumba. Nundu ula unatua Senator wa Masaku Johnston Muthama. Nuna tanga siku wa mayungamia umowa wa UDA kukomana na chama kicha Wiper. Medho onde melekelwe kuona kati wa munini wa President William Ruto na mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka nuwe na vinya vyova ukamba mbewosa kwani munene ukite wangili ile miongo ile na ile ngili votea Vilingi wa Mauvoo va Mutongoi TV nitawa Joseph Kipika.
Ndongo ya aka kaunti ya Makueni Rose Museoni wa kulia aka anamekwenda ibila sia utiti mwakani wangilile na miongweli na ile maikithie ni makwata kisomo kila chailite kumatonyethia kutongwesia enendi undu wailite. Rose Museo anenie maundu achathini cha kuminukilia maumanyisio kwa atongo imaka chamani cha Wiper kuma isioni si kipathukanio va Kenya. Daniel Mongela ena ingewa kwa withiani. Witano ni unya kwa kalame na nrosia kukite ivila kivathukanio sakwani ni tuendete kuosa masomo alama ilite nikana kwikithekana ni matongwesia enendi na nzea ila nzeo. Witano wa unya ni ndongo yaka mbungeni kuma Makueni Rose Museo. Wengi Rose na nena itina wachathi cha kuminukilelia maumanisio ala methiwa maitwa igova musieni wa Masaku kwa ndongo isu siaka ni walesekana vena vata munene waka kuendea na kuwatomba undhini wa siasa. Utongo iwa wakati usisia kuma ba yanthi kuma kisioni kuu ya misiku ya katika village kwambata katika wodi twenda wise kwithia abunge ala makasa kwa kana mundu mukolo kasa kwa bandu tase kana bunge ya yulu kabisa ya Senate akama kedha ingia sasa akama Kenya. Alafu pia tusisi katika National Assembly na ba yanundo natoa sisia katika county siondosa kuiwaka katika MCA level medho mea nini this time round tuenda Wiper wise kwithia ni atayarisha kana niomba ni akakoso tongo hii mozo tongo wise kwithia katika county level tuina percentage nene katika national level tuina percentage nene na nini isikana ndo twesini kuyutimia otwende no thingisia kana ivitaka twende na kuyumba ni sekivila kila cha president ambao ni tuisi mwana witu Kalonzo Musyoka ni wo kuchosa patende ni uneni ula wa kuwatomba uni director munene chamani cha Wiper Dr. Justin Chambi ula waelesekana ni undu musio kuona akamaende na ulika utetini ndawetakana utongoi waka withia wa wimwelu. So we are out, and that's why I'm the odd one out here as a man who has come out to support our women. I call them ladies of inner strength because where women can take us, no one this earth can take us there. And as a party and as the CEO of Wiper, I'll stand with these ladies so that we may change the lives of the other ladies in the village. Thank you very much. Na muthia ndongo ino yaka nienda kwithiwe na wigwano na witikilano ivinani wathi wa BBI unaambie kuungamwa ni koti munene. Ondine na danene monza mabundi ni wa BBI ni asia kana tuikekie siasa utuo no tuiwe nundu ni tuaminie kwa katika katiba kaitu nitwele ku respect the rule of law kana nitwele nenge ndaya waamuzi wa court na munene witu Kalonzo Musyoka na waisio otwisi neza kana wone wakili tena senior counsel na asia kana nitwele kunenge ndaya waamuzi wako. Kumana na uwewe wa corona kwende ya kwikathia muno kuya matungulu kaunti ya Masaku na muno thini wa masukulu yu ndongo isi kivathukanio kuma kisioni kiu ni sia kulia silikali yose matambia be mwanya kusia kunyaika muno kwa wausu atongoi asu mebo muyumbe wa matungulu Stephen Mule na MCA wa matungulu ya udhuloni wa Sua Moses Ngula ni makulia silikali idhimai amanyiwa ibinda ilame kuthika na ibinda kuthiyila ingi na kumanenga nzanzo ya kuisiania na wausu boni mutisia nukutuelesea. Mwinyu wa uwe mwisho wa corona nuende na kuongeleka isioni sia va matungulu ovala wende na utonyelela maskulu nikula kuyamanyiwa na kwikia mathayo mamanyiwa vamwe na alimu mwisioni. Mainene kanisa ni waesi katwenya atongo ikivathukanyo evo mujumbe wa matungulu imamyo kule kwimuvea wa uitio vamwe na serikali ya kaunti ya Masaku mose matambia mailangu makuthima amanyiwa ona kumatonya evindani ila maende na usoma tanzemwe ya kuolanga kunyaika kwa ikwe ya corona maskuluni. Our biggest concern is the increase of COVID in our schools, especially in the entire country. And we want to urge Honorable Senator Mutai Kagwe, Minister for Education, or the CS Health, and the CS Education, Professor Magoa. They need to sit down and come up with a very clear strategy of mass screening and mass vaccination of our teachers in the country,
not only in Matungulu but in the entire country. We are aware that some of our teachers have come out clearly, boldly, and they have told us that they have contracted COVID and they are still going to schools. So it's something which concerns us as leaders, because we need to protect the young ones in schools and we need to protect the next generation. We want to urge the county governments, especially the highly affected county governments, to move with speed to curb these infections, because we are risking the life of our young ones and we cannot continue with business as usual. We know the president has ordered mass gathering to be suspended, but as leaders we are requesting for mass testing of our people and mass vaccination of our people. That is the only way we are going to deal with this disease in the country. Nake mbunge wa kilombunge cha Matungulu ya Udhiloni wasuwa Cosmas Ngula ekule muvea wa kisomo va kaunti ya Masaku kukithikana alimwalamene kuwa ya corona nimekalava sana manyiwa kwa kavinda wasengika na serikali ya kaunti ya Masaku niende kuikithia muvea wa uiti ni wokilangwa na kukitana na kuwa ya corona. Nalatu mamwaka kuthiulonge ta system sia serikali kuidhaana kuselewa kwa mbesa na nicho ni sikana tuithitwe service itu ite kabisa ndeni hospitali situ sia Masaku na nienda kuitikila undu budget ni nabingu iwe. The executive walatu na CC witu wa health nongi natuende metuke kana to make sure kana mawiti maitu na service situ ndeni hospitali situ sia Masaku siombe tuasoka back to normal. Ngaliko ya kisomo mundu la utunga mite nini zitu na county director ano washira ose tambia ya make sure kana mwalimu la wetho awaiye ni wekala musini ate kwitikilwa kuka usomethia M1 twitha twilechesea na situ muisione ila si usomethio ni mwalimu ndaiwe nai o twisi kwa imundu tawa na kinu sio tisovia isiana na tu make sure ni twatia the 4 protocols ila si akwike mask au kusanitize na kunamba moko ila tuwe undunu. Ayongela uneni wake Steven Mutinda mule ni wakula serikali ya kaunti ya Masaku kukithikana ndao ile semina na unengano ni serikali nene ni siafikia mwene ndi kwa mituki na kuitana enende la maendeno vinyi wanakumiwa ni kuwa ya corona. Ni kulia serikali ya kaunti make sure singano kana vaccines siauma katika national government nimeka kindu kimituki kuithesya kundi mashinani ini si already tuina singano Nguluni, tuina singano Sengani, tuina singano Kimiti na tuimakulia andu maitu na alimu tafadhali enda imu muto on singano we wikinge no ikinga siana situ nikana tu manondo tu subia siana situ kuinambe kundi ukulia mwene ndi COVID is very much within us na niende na kosa amwe maitu na mituke kwithwe kwa corona inatungite maundu amwe tina na kungamia alangita kisomo ene ndeno maende na ukulwa kwisuvena na kuatianzia sia kwivetana nekuwa ya corona. Ndi reportea Mutongo TV kuma Katuenya va Matungulu nyenita wa Boni Mutesia. Kila mundu ni wenda kuthaitha na kila mundu athaitha undu ukwenda amwe ni makwatiye mathembo na angi malkalika ndini wa ndini kiwathukanio umundi ndini wa kilungu chake lidane mwongela mwandikitwa Mauvoo kuma Masaku nukunenda na ndongo isia ndini kiwathukanio ndini wangewa yake imwanya ya ithembo ya kathembuni. Bandu imathelile tithitati utikwatanite kitao kwatiania tikakwatiania nondo tianini lakini tika akakithio na tia tatu nundu akwithia makanisa imokie tene kwa kanisa ya Swahili kwa ya IC kwa jeshi na kwa Catholic makanisa angi maumie pa matwike makanisa maulika maunduni mandu makana ngando makithio ithie toka ulea na shiraini ya itu na tasia mundu lo kukaulike thembo ni zitu akatunenga ng'ombe na mbui ona kutwiga kithio ni chekinite va ukamba na andu aingi ona kuvikia umundi ni methia wa nthini wa kithio mundu asu ni maliukile na matigwa na itina na andu malika kanisani ekati kwarene na Father Vincent Mulwa wa kaniso wa cathedral ulo kuendea na kutuelesya maundu maliuka kwa ndiata na vata umie no vasiokeke kilunguni ki ni ukwata uweni tisungie makulu asu. Nesia ukristo wa mina kukambene wa ndejito na muno kivalo ni cha ukamba ni twavikie bandu na twauma ndene wa umaudhaithi alama imambe maito
ala maenda nthini wa mathembo ala maenda kuthembea ngayila yo mona ata mekwikia kwi mwakani wa 1844 maundu ma ndini ya Ukristo ni malikile vanthi ya Kenya, na katikati wa mwaka wa 1900 nginya mwakani wa 1963 uthaithi wekinyia na wendea na kuyana kwa kilungu cha 53 katono ina yulu wa yana na icha Mauvoo wa Ngai mokie nthini wa nthi ino yito ukambani ni matwetiie uvoo mweu ula mawitie uvoo wa Yesu Kristo na nundu wa kitumi chuchu matuonia kana ni twathaitha ni sawa uthaithi witu wa ivo, lakini ngai ila twathaitha tiyo ngai ula indi matwetiie tumwelewe ula twabundiwe ni mwiai waitu Yesu Kristo. Na kwa nundu wa kitumi chuchu twatia sithio cia kuthi kuthemba ithemboni twatwikithia makanisa maito ithembeo kuvikia juu kilungu cha 85 yulu wa yana cha enenthi ni malikite maunduni ma uthaithi waki umunthi vala ndini ya Ukristo yende na utongwesya indi maundu ma kithio maende molite otondu Father Vincent ukuelesya ni ula weyumisye weta nthembo ni waminie nthembo cionthe ona ila cia utianio ula mukuna kwa utwathama twauma utianio mukuu ula onota sirizi sito na twalika nthini wa utianio mweu palainde twakomanie na Yesu Kristo. Kwa nicho twathamie na twatia kuthaithi wa Ngai Yesu ila twathamie nacio ni ciiko ila tweka nthini wa uthaithi kwa ngelekanio kutumia kithembe, kutumia mbathi, kutumia ndeto pandu vaku mundu atutavie jutusoma ndeto ya Ngai tukanenanya na Ngai kwisila ndetoni yake ibindani yuju ni matumia ithembe kithio kila cha wikwatio munene kwa amwitu na nau indi maundu ni maliokile na tasioka ikinyani yengi vala nthembo ila ciaumagwa ciekie kumwa na maundu angi malikile ikanisani vala wikailo woneka mathabauni. Yu miaka mbewa yana ni vitukite itina wa kithio chucha uthaithia mathemboni cha vituka indi va kauntini ya Masaku amwe maamwikana mwaitu umwe na nau ni maende na uthingilila kana kithio chu nocho uvonocho nocho usungio wa mathina ala maende na kwikinyia vanthi ya Kenya onelembetani ya Afrika. Ndio mundu akaiwo twikisia thembo etheka nundu wa Yesu musia mwendano no kindu kyake nundu mukuie nae mukulumanite Biblia ve pinya muno kucioka ithie kila kikawa ni mundu mwingi ni kutiuka mundu akenda uciokea mikio, lakini ta Akristo ve pinya muno kwisa ucioka ingi tuthi ithemboni tuthi tukaumisie Ngai tuteumielewa nthembo na Ngai ila itethayo nundu tuitona kuthikosa niguo vamwe vatowa ni via nayo niyo sawa na ikechwa, lakini vataumie utundu Father waelesya vaisiokeka. Daniel Mwongela, Mutungwe TV, kauntini ya Masaku. Tuitiana na ngewesu ya Daniel kana ila mundu wakwatwa ni uwau nusemba wa sivitali we na andu make mena wikwatio kana nukutetheka na ayethiwa na wima wa mwingi kuya kitui ningewa yikivathukanio mutumia omwe nuna kwatie mbanga mithenya mivuthu mivituku na undu andu make mekuelesya ni mana musembise sivitalini wa kitui level 4 na kupikia umunthi ndanaesa ukwata uiti andu make miasa kitumi cha kulia kukwata uiti ni kukosekana sindu cia uiti opamwe na ndawa sivitali nusu wala meiwe makamanthe ndisya kumutuma na nundu mayaina ilovia mali ya kukwata na yu kana muwo aende na kwa ku sivitalini usu wa kitui level 4 Onesmus Talo ni wanena ni anandu make na atumba ni salivotino mundu mamono kuwa katikati na uloko wetu kwithia kwa atie mbanga wakatano mwetu yumusi wake nweka ila serikali ya kitui kwisila muviani wa uiti kutwa isio kunikili sipitali munene wa kitui level 4
kwa kwithia vena ulelu munene wa matakitali kuthinikia awau na ingi kulasimika kuthoa ndawa nza wa sibitali u andu make ma musimi mainena na Mutongo TV ni maweta mundume wa kwatie mbanga ya lelu kwi wakatano vala womeya ku na apcho sibitali ni undaisa kuthinikiwa vala ku kwake kwambisya kwenda kuowa maiweta kana metu ambaye sia kutuma kukusi na lato wa silingi mbewa ngili 15 no kana vikie kuitwa kimanza kila maweta maina chokwa oyu. Nitwa Beatrice wa Wambua. Kwitu ni Kabisone na ni relative wa mwana usu kwati accident. Na nitwa kuniwe simu ni mwana la Mosete wa boda na tukunia simu tu ya okay immediately undu kitu no basa. Nitwa take yo long kuka but twabika finally around 5 sia wiyo. Twethiani wanengwa first aid na atwa wodini. Yuku matwa wodini ndanaisa kuitwa na bubu na chalia kukwikaluta kukumia mabia na sia kwina wona ni kuthunga kindu chambe kuni tukula sia serikali ya Kitui ula ni governor na the minister of health watutethesie na etha tukwata witu ula wani mato release to the hospital ingi. Hona kwithia minister wa witi va kaunti ya Kitui wini kitetwa na ikithisia kalima Kitui witi musio kuma masibitali ni ma kaunti ya Kitui. On behalf of Her Excellency the Governor, umundi ninoka kosa miyo yauma equipment yumite Mombasa sina miyo tofauti na mwasisia ba itina twena itanda sia ICU twena suction TV yone tuko na some resuscitation trolleys sia kuya sindo fulani simasinda no isi siondani sia ICU twena specialized beds ambao sioka sia ICU na miyo lengi niende na ku offloadiwa na kini kona nyakana twende tunetele miyo eno yume muingo na umundi ni avika yumenda ungami wa hospitali wa Kituma nenge mwana wono kana ko mutu hospitali ni ingivalama kuona atona kutethekea uni tukula sia kwa ndaiya keka mwana osu itu no kwa dawiti nundu ni umite muno ngalia mukimani ya mutilanilie ku na ya hospitali ya Kitio obwa undu nini ndeno tevyo kukwata na ena chalia kingi na family itu stable kumwitia mbeange kuni tukulia kwa ndaya mututethesie. Chalo Philip ula mutetheise kubika hospitalini uo ni wenda muvia wa witi serikali ni akaunti ya Kitui kulikilila kuikithia kana muo wa kwato tethio na kusia kwisa kutilwa ku kwake. Ila ya kongie mano ya mukunia na Saidi Mira ngali ya kwoko kwa ume na ya mukina kwa aka na ndia yetina ila wabalokile na madamu usu ni wasembie na mpaka tuyoyu ndanesa kuona kaya na concern na andu anonundu no kwiwiga ya tisha andu akwasya embesa mbingi webe bandu mamubia kugela ngukula sia serikali ya Kenya sisi mwana kiono akwate aki yake tamu Kenya. Ndilivote Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo. Umundi ndine wa kilungu kitu chako ya mwana daktari ni kutuelezea ula mwana walite kunewa ndini wa mnyai ya mbedha tu amina kusiawa. Mwana mino sawa wema ndangi mabata nabu no lazima nengalu no ndijida nengalu ni nyano nenga wandu oto na mwandi ana wina kila kendo na liwa ambe ameya yambe tandatu kuma sawa ne ya inya kana le tumita breast milk mwana ngwele konjwa kuma mudana ambe obika meida ndatu na deno ya binaye mwana ndairo nenga kendo kenge atrondawa ndaelo kongela kewo kana konengwa su kana konengwa iya ya ng'ombe nondo iya inya ithia wa itoetie iya inya ina kila kindu ina carbohydrate kawa tuma mwana dhana bina kuyana ina proteins sianite ina essential fatty acids sia mutokuyana na ina chembe kama chemicals ya usia wow ila immunoglobulins kana wedeka kwa dani no wow na weja kana kala konjo nesa kwandwa mida ndatu kena
vina umewako wena vina nesa na wethe akaindi ya kuitinda hospitali, lakini mwana aliona mkonjwa nesa kana kuka uma hospitali keka wau mara ne kuya ila ingine ketwa kana sio vile ila ingine ondungi kwao kwanja ne ya mwana niyo ya ila ne kwa kila kana konde kamina kusyawa bandu ya meida ndatu ende kana kali kama meida ndatu wethe ya kainya ya neche nondo mwana ne wana ndale umwingange na ibina yethe ya inya ne yaoleka na maitaye kana kundumu wa kana kwenda dotona kwandika ni inya na yo twa cha twale kwangela maliu ange na maliu ya twangela mali kwitha na mombe balanced ko kwitu kwethena nondo wethe atwana twinge twabiona ngaliu tunengae mayu kana malu na twetha ukicha na wethe akokwitu twana twenenga proteins na mashene kana we nondo wakitumi ndai kama na kutweka na ituma kana katanena patumi mainenga na we yetu nenga naye. Naindi musiaisi kangu tungie muvea nundu wa kwendania na kwanthini wa Vilingi wa Mauvoo mwendo wa saumwe uyu wa kiokoni ni kila nilianga likoni iyengi ya studio ni kuatianie na Lena Mutinda tuambe kusisia Mauvoo alame mathanguni muthenyani wa umuthi ni twa Faith Mackenzie wa Mutunga. Inu ni Mutongoi TV. Itia kamba nituendete muno kwikia ngua cia kithuma kuseuvia cintu situ na kithuma juambia unyamiti dukanye ndawa no gili wa kitabakana wethe kana aitiko mitha ndatu kayuma aya keza uma kaikua you ni wa mazwane ama maende maka seat for that reason nikao kitumi ende aitwa mundu ayoka aithambia musi nicho ketao kitangona aithambia musi ozu na sindilo thamba cia zetizo ngumutavia ndio mutavia mwacienda kiki tawa kikuu wewe na thingitha njuu no wasi ni kuthingithanga na nikisio ona wasisia nikitumika kwanzia mbingi akamba maitu nimendete kutumia ikuu muno si atumika na nzia mbingi wethe yake kuu nikitumika kwikionzo viki kutumika kwikia yia kikatumika kwikia leu musese witu mwendwa Mutongoi TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma no tumevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosiaisi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbeange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututumie email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongoi TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile biasala situ. Kuna watu wengi, kuna forces nyingi ambazo hawafurahii ya kwamba Kenya inataka kupiga hatua ingine. Ndio unaona kuna msukosuko mkubwa, kuna mipango mingi, kuna watu wanapanga hivi na vile na vingine. But I want to say, for the avoidance of doubt, that as a people, the die is cast. The decision has been made that we are going to create a society that gives equal opportunity to every citizen of Kenya. Yini via ya Nzambani ilaye kilomita nyanya kuma tauni wa Kitui.
nziani ya kuma Kitui kuthi Mutitu sokoni wa Nzambani. Imwe miongo nyanya na itatu. Niyetai atalii yengi kuma ngaliko cionthe cia nthi. Niyakiwe ngasi ya chuma ila itethea cia ala moka kuyona kulisa yulu wayo. Asante sana Loto Foundation kwa kututembelea, tunasema asante. Tumesafiri. Safari ya hapa si karibu. Tulitoka Nairobi at 7. We arrived here at 5 o'clock. Ni tukasema lazima tuje mpaka hapa. Gari hizi ambazo tumekuja nazo, mabamba zimeng'oka kwa sababu ya hali ya barabara, lakini tukasema lazima tufikishe tangi kwa hawa watoto wa hii shule ya Embarbal. Tulipofika hapa kuona hizi nyuso ambazo zimetabasamu, wamefurahia kuwa wako na matangi ya maji, hiyo imetutia nguvu. My name is Teresia Tikweshi, the head teacher Naningway. Thank you very much Loto Foundation. Thank you so much Loto Foundation. Every time you play Lotto, 25% goes to the Lotto Foundation, which supports our fellow Kenyans through various causes. Thank you for your help. Together, we are changing lives. Mutoi wa mota, wina license ya kutoa mota ya bodaboda. Ni wikite ngovia, na yo jacket ya reflector ni wikite. Kuvikia vuku itakuwa meanata. Ni wisini uvathukanu na miya kukua ando mavitu kito umwe kwa evinda yimwe. Usoviku waku na walangi meutumia lelo ni yuluwa uikiku waku. Usoviku lelo ni wambi ya anaku. Vika uimu ima. Lilikana neka na kusiya kunyeka kwa uwe wa corona. Iki ya maski kile vinda ila wiwa andani. Utumani huwa eto kwa kuni muvia wa kuikidhi usoviku malelo ni wa NTSA yengwata niyo na European Union. Inu ni Mutongoi TV. Ni na ukethiengi musiaisia witu wa Mutongoi TV ni na wikwato kana kioko chaku ni chakwela na wa mukanesa. Nienda kuthocha nthini wa kilungu kituo cha kusisia Mauvoo alame mathanguni muthenyani wa umuthi. Nyeni to Faith Mackenzie wa Mutungana ni kwete ithangu ya The Standard. Ni wikwati wakwa musiaisia wa mukanesa na wikendi wakwe wakwa ila. Nitawalena mwende wa mutinda na muthenya wa umuthi ngwete ithangu ya The Daily Nation. Na tuisisia uthiuni wa ithangu itu kona Mauvoo makonetie BBI ni tuisitu muthenyani wa katano ni nethiwe itwika yabaluchwana yatwika kana ndi ati emia ya katiba na ndi ni tukona bai wa BBI battle shift to parliament kana ni siokie ingi mbungeni na ndi be pe Klaus kana be kila mekutha mayendo vitu na kimwe kati wa ila mekwendo vitu vya ina BBI ni mongele ilio mbunge kana constituencies kuma maneli na miongo kenda ibike mana atatu na miongo thanthatu na indi imwe asuna amwe kati wa Mauvoo alangu ndo ndunengelelia na ndini wasindu ila imwe kati wasio mbungeni kana ma MP mekwenda withie ni cia bindu na indi Mauvoo asu ningunengelelia mo methanguni ya katano oingi tuisisia audio ni wa ithangu ye Mauvoo alama netwe wito ni ciana ila ita number report form 1 na ndi nitwizikana deadline ya kana ibinda ya muthia ila mailete ko join school sione abikie na ndi betwikana kana school imwe school ila ciana reported 100% kana sionde ni school cia Nairobi na Bomet na isio ila ingi lakini basi isio ta Kiswani kana isio cia Mombasa asiana mbingi kana 60% niyo methitwe kana kithungu cha miongo thanthatu yulo ayana nimo methitwe malikite na skuluni na indi Mauvoo asuni ngungengelelia mokoliku memongoni wa ithangu ya The Daily Nation oingi tuisisia uthiuni wa ithangu yetu kuona Mauvoo makonetie mathawa alama naendete akasarani na indi tukona alama under 20 na indi tukona ya Kenyan youngsters on top of the world na indi tukona kana nditu ya Kenya niyo yithiwe yatongose na indi Mauvoo asungu ngungengelelia mo methangu ni ya katatu ya miongo na kenda ya miongo 5 na ya miongo 5 nemwe. Twasisa ithangu ya The Standard Mauvoo alama nengetwe uito
ni Mauvoo yulu wa walanio wa BBI na bala maande kitokana Ruto sustains attack on rivals over BBI ni ulu wa munini wa Musumbi Dr. William Ruto kwithiwa aende na kutula muti alama na vitu kithasia kana manende kithasia ku vitu kithwa kwa walanio wa BBI ngewaisu yithanguni ya kana na bala indi Ruto uende na kuthingilila kana walanio wa BBI unai ubathukanu na mea na kadha koti wa appeal kondu wa kuvitukithia kana kuweta walanio usuto tailite na bala koti wa appeal kwi muthanyani wa wakatano unekisie itheka kwendekethwa kwa kubindua kwa katiba ungua walanio ula ukwitwa BBI ngewaisukwa uliku numikwata ithanguni ya kana ya The Standard. Twisisia ithanguni ya katano ya The Daily Nation ni Mauvoo sunini na utabia ma BBI kwamba kana kutungwa mbungeni na indi anini na kuyaka na maundu amwe maundu undu umwe kati wa maundu ala mbunge mekwithwa kana mekwendekethia withie ni masiwa ni kuongelwa kwa ilio mbunge ciume maana ili na miongo kenda ithi maana 3 na miongo 6 kingi mekwenda ni mbesa ila inenga wa counties withie ni ciambatwa na miongo 35% kingi mekwenda ni withie ni patalwa kana kati wa budget ila yikawa counties ne wa mbesa kana serikali ne ye ya counties mbesa with the word kana kilio kila cha ndiba ya ndibyo ni cha ne wa 5% ya cho with the nima ende ya na kwiyambatia na indi no nimekwenda ingi with the muswada wa creation of youth commission onagone wethwa wibitukithwa na kingi mekwenda ni 7-year tax break to the youth kana with the ma youth maikwithwa maye bakoti kwa nyaka muonza na indi Mauvoo suko likuno kwekwatiamo meithanguni ya katano ya The Daily Nation. Tadi thanguni ya keli ya The Standard vena Mauvoo na maandikitwe ni pandikitwe letter from Maseno na bala maiteka na ni twilite kukwata na moko na kuungamia kubathulwa kwa kimibai na pamwe na kubathulwa kwa kindini na nibawetetwe kana yene yo ibinda enenthi mailite ukwatiania ni kana kumina kwithiwa andu maibathulwa kimibai na kindini na nikwate ibika bindani yetu kuona kana thi Afghanistan kwende na kwithiwa ibathukanio cia kindini na bala thisu aingi mamu na Islamu na bala andu ala maikia ndini ya Kikristo methitwe mayuawa na ape wamwe matwiwe na kuwa wakou balo yunu wetete kana Mauvoo mawetete kana niundu wa batandu kukwatana na kwithiwa mayukitana na kuleana na kubathulwa kwa kimibai na kubathulwa kwa kindini ngawaisu ithanguni ya keli ya The Standard. Twisisia ithanguni ya monza ya The Daily Nation tugwithia Mauvoo mekwasia group disowns Raila endorsement na indi ndongo isia ngaliko ya Nyanza ni cithiwe ciliana na indi mometho mayasia nimethitwe maimu support kana mimukwata mbau mundu lawi Raila na indi ni vinda ivikie na moni mekwenda na indi uneni wa governor wa Migori Okotho bado ni withiwa yasia kana wenu kukila na nukwindwa ayungama na kwitia nukwindwa ayitia kibili cha usumbini kana withie undu nuwakwatwa mbau undu methitwe maikwata ndongo ya chama cha ODM mbau nende Mauvoo suno methia ithanguni ya monza ya The Daily Nation oingi o ithanguni unit tukwithia Mauvoo makonetie munini wa president ulani William Ruto na indi no kwasia kana ndongo isiake kana ateimake nimeweta kana musumbi wande itoni ibinda ila ibikie yuwithie ni wa focus kana ni wasisia muno akusiana no wawula ukwatite kana wawula ugikumbilite ndeitu ya Kenya ni kana withie ni watethesia andu abandu botinda atianite na BBI nundu ni nethiwe yabaluka na ungewa yayo ni nguyu bayinge wa elendo yi wanende nimethiwe mayelesia kana 10 billion kana 10 billion ila siethiwe situmika kwa amend BBI na yethe waitwa process isu yonde cielenda ciatumikie kutethia mwene nthi no kethia kila mundu ni wa facilitate wakana ni wane wa yanya enda kwa Tanzanzo matumite mbesa ino na indi Mauvoo asu no methia ithanguni ya monza ya The Daily Nation. Tio Mauvoo ni angita asule na wapikana kutunenga ni kana atongo ikuma Nyanza yu ni mawetie kana methiwa maisisia usakwani munene wa mwakani tuendete na bala meweta kana ona kwithwa koti wa appeal uleanie na kana ni wikisia itheka wala ni ula unaendekethetwa kubindwa kwa katiba ungua wala ni wa BBI ona kwithwa nekiwe itheka mokielelo choki nene ni kuona kana ndongo yo ya ODM Raila Odinga ni wabikia na kosa usumbi mwakani tuendete na indi muyumbe wa
wa Borabu Ben Momanyi no wetete kana ndi ya Kenya ni yaisie ibuso yilame inengetwe ungua walanio wa BBI ya kwithi wa county ibikia na kuongelwa ilovia nake women rep wa Migori Pamela Odhiambo no wetie kana moni mekwitikila utuo usu wa koti indi no wetete kana beina mawalanio maseo alame matonya kwa ilanja ndi ya Kenya Mauvoo angita sule na wabikana kutunenga tumakwata idhanguni ya 13 bala Kenya ikwithiwa ikwata nzanzo ya Pivisa na bala indi oni nindini wa kidito cha kuendea na kukitana na wa corona oidhanguni yuye 13 bena Mauvoo yuluwa Senator Cleopas Malala balau kwa siakana ilovia ile inabathiwe walanio wa kutoa isia BBI yunisia ile kuelekelwa walanio wa kwithiwa yukitana na wa corona kwa Senator Malala no wetete kana ilovia isu ibikiye na kubindwewa ibikiye na kutumika thini wa kukitana na wa corona ngewa isu umekuwa taithanguni ya 13 ya The Standard tuisisia idhanguni ya nyanya ya The Daily Nation tukwithia Mauvoo makonete monyo wa corona na ndi nitukona uchongo cha Mauvoo alafu na itobame ya jobs efficiency once over time ndi tukona Mauvoo mekwa siakana daktari nisithi USK yakana si one ando kumano na cases kwa andu ala kana ukethia mundu nutonyetwe nzanzo sieli akamina na ndu yithia indi no kukwatwa no wogusu wa corona na indi nume uweta kana oneithwa no tonyetwe nzanzo ukamina sia AstraZeneca ni wailite wakomana na zanzo ya Moderna o Pfizer ni wailite ona yo kutonywa wamithia bandu motonywa nenda we fully vaccinated yambe na yakeli sia AstraZeneca ni wailite kulatia iswingi uni wona nyowakana aingi ma ukunikiliu ini tina ukunikiliu la ukona nyakana aingi ona alama tonyetwe nzanzo sielisia nzanzo isu ya AstraZeneca ni maithi wa maikwatu akana ditu isikana pe muted ya delta inethi we yumila na indi ni kwithwa imekalila kwa muno na indi ndakitandi bani sio weta kana wakwata ya nyaya kwithwa utono tonyo isu ingi kana wethi abandu ndo motonywa no thio katonywa nundu ndina uthuku wote kana ndina side effects itonya kunenga nende Mauvoo asu kolikuni dhanguni ya nyanya ya The Daily Nation Twathi dhanguni ya The Standard na ni dhanguni ya katano wena Mauvoo yulu wa mwene kivila wa ngwatanio ya makanisa makatholeki Archbishop Martin Kibuba no wetie kana ni umise ukanyo kwa ateti maika atete kutoa isia maundu ma uteti makanisani na awetaka na alao ndema tongoetie makanisa makatholeki ni mailite kuatia muya osu awetete kana ndeubata kana ndeuleana na ateti kwithwa maiteria makanisa indi maikatwa isie maundu ma uteti makanisa ni anenie kwi muthenyani wayo kanisa ni wa Holy Family Basilica Vilingi county ya Mombasa kisioni cha Kiembeni tuisisia idhanguni ye 11 ya The Daily Nation tukwithia Mauvoo makonete creation kana usebwa wa stima na indi tukona Mauvoo makonete nini silanga wa takwel na iti silanga wowe ngaliko ya Pokot na indi nibo wetwa kana ni withitwe ila wakiwe kana wasobiwe bau andu nimethiwe mena moyo na masia mwethia nimekuona kana nimekwithwa maikwata uya nimekwi develop socially na economically na indi pena kutisia kwa wona ni itina wa decade kana wa decade itatu ni kuona nya kana silangu su uyende yenesa kuoni kumano na siltation kana kukauka kwa usula withitwe wetete kiwu silanga nesu na indi nubo wetwa kana silanga usu wimba na capacity ya kiwu cha 1.6 cubic meters na indi nibo wetwa kana usula wetete ikiwu ba uni wende na ukauka na wende yana ukauka ni kumano na kusema kwa miti na condition ile itailite kana na ile itailite siende uangali kwesu na indi kila kingi kiendeye na kwikwa ni andu kwelewa umuhimu kana umuhimu wa kwithwa mate utema miti ni kana withie silanga woni waeka kana usula wetete kiuba uni waeka ukauka ni kana withie ni maende ya nosonga nambe nundu nuti siwa kana pene tisia ya kana itina wa decade ingi ile siukite kana itatu waende wondo waendewe nutona indwa wimongalu na indi Mauvoo asu no wisiesie idhanguni ye 11 ya The Daily Nation idhanguni ya 11 ya The Standard vena Mauvoo yulu wa mutete yumwe wa akisha mwene Thompson Osoro na ula wetete kana ona kwithi wa kwithia wana
kutiswa kana kutelemwa kwingi ndaise kwithiwa ayenda kulela nthini wa kukitia akisha mwene nthi na bala wetete kana ebindani imwe ni wasikatie ndongo ya chama cha ODM Raila Odinga na ndongo ya chama cha Wiper Kalonzo Musyoka pamwe na kambuni wa Safaricom Yulua ebindani ya mwaka wa 2015 methitwe na paybill ila mabikia na kukola ni ilobia ni ila mawetete kana siaisa kutethesia kuiba alimu kana ebinda yu alimu ni methitwe maitata kana musala woni munina melite kuongelwa na maikethwa maitwa isia mukomo kwa osoro no wetete kana ona kwithwa kwithiawa na kutelemwa kwingi mthini wa wia wake wa kukitia akisha mwene nthi ndaisia kulela ngo batani usuna ndinga wesu kwa ulikunu mikwata idhanguni ya 11 ya The Standard idhanguni ya 11 ya The Daily Nation tukwithi ya Mauvoo makonetie misi 50 ila yumite nikatani nika nchini ya Masako usuni twisi ni wardini ya Mauvoo sio kima ward na ndi nimeweta kana nimekuya serikali Yulua ngusanisio ya kitheka pala methitwe mayaka na ndi meweta kana ni banethiwe bayuka kwa perimeter wall kana basi wanokuta na ndi mathi usikata mlolongo police station asikali ni manethiwe mayuka na ndi asikali ni tamaneki ngusune la lamendo mabena itheka isusio na ndi nakuya ni misi 50 na ndi nibethitwe bena ngusanisio nundu nimekutise wa kukimi wa nyumba sio na kwinuchwa na ndi na mayesi kuma bo matona kwithwa maithiba na ibala mawite na maka nyumba sio na ndi Mauvoo asu enda kwikwatia mama connect account ya Masako ni thanguni ya 11 ya The Daily Nation na ndi ithanguni kana mathanguni maitina pyu ma The Standard vena Mauvoo Yulua mathau alama Olympics meitwa iwe kuya kiwanzani cha Kasarani na nima athauki alama ithio wa miaka 20 na bala kwi muthenyani wa iyo Kenya ibikia na kukwata medo 3 cia gold itina wa athauki Purity Chepkurui kwithiwa anasindie mathau ma kusemba ma 1500 meters na indi Mauvoo asu Yulua mathau asu numa kwata ithanguni ya muthia ya 48 na thanthatu thini wa ithangu ya The Standard Lena na indi ithanguni mongoni wa ithangu ya The Daily Nation ndivo tukwithia Mauvoo makonetie asiana ila nini na kuyasia skulu sithitwe ita reported form 1 na indi basi yani wa na kuyakana kauntini kana kisioni cha Mombasa kana cha Kisuani siana ila report ite form 1 kana inethiwe si skulu ni sio only 60% na indi alama ta report ite skulu countrywide kana nthi onde ningili umwe ya na imwe ningili ya na imwe na 17 isu ni namba ya siana ila ita report ite skulu na indi kwa siana iwa na alama nethiwe maimina skulu kana kwasianiwa na alama nethiwe mamina mutiani wa KCPE ila ni 1.1 million na indi twasisia ni siana mbingi mundu faith ila iteletwe i report ma skulu ni mo na indi musiesia enda kukwatia Mauvoo asu no kukwatia thangu ya The Daily Nation mongoni wa ithangu yi na indi oingi twisisia katuni ka muthenyani wa umundi ka ithangu ya The Daily Nation nitukuona akakonetie ngwatanio kana coalition na indi nitukuona kati wa coalition sio nthi ila sikikite twasisie esu ni sekta ya kiuteti kila mundu enola wake wa kwasi hoi mundu kwenda ithukiani cia ona kau mengwatanio nimwe kila mundu aitie maiwei ukethi oendete u no maiwei yani ukethi hoi mundu kwenda kwatiania nongi na indi wenda kwisia isiako ndikwatie thangu ya The Daily Nation ke thangu ni 16 na indi musesia vauni vo twenda kubika muthia wa kilungu kitu cha kusisia Mauvoo alame mathanguni muthenyani wa umuthi nyini twa Faith Mackenzie wa mutunga na twithi watu kwatiania na mutaalamu muthenyani wa umuthi Pastor Zakaria twithi wetu inenanisia maundu kauta ni itina wa kindu kathibasa twithi watu isiokethia na kwa nitawa Lena mwende wa mutinda kwa uyu tiwanesa inu ni Mutongoi TV mukamba aisie ngundi yambe niyo kau indi ni sia wetina ne kavila niambia wengi mukamba ni wisi sia kusandongoi inyusa muluo yu vai kunyo muluo nondo Vilingi ni wabugwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongoi TV kwatanyo ya mukamba ni twafika Mauvoo makele